Bog svima, moje ime je Sabina i dio sam tima projekta Biti svoj, biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju. U ovoj video lekciji nešto više ću vam reći kako biti u balansu između realnog i virtualnog okruženja, te na koji način brinuti o svim dimenzijama našega zdravlja. Kada govorimo o internetu, odnosno o njegovom korištenju, potrebno je naglasiti kako početkom 21. stoljeća on postaje vodeći komunikacijski medij, a danas predstavlja neizostavan element u obavljanju brojnih svakodnevnih zadataka i poslova. Prije svega, dakle, on nam služi za komunikaciju s prijateljima, za onima koji nam nisu u blizini, za upoznavanje s drugima, za obavljanje svakodnevnih zadataka, za razmjenu ideja, za učenje novih vještina ili kompetencija. Navedena ponašanja, ali i svako naše ponašanje motivirano je nekom od osnovnih ljudskih potreba koju onda u pojedinoj situaciji, odnosno trenutku, nastojimo zadovoljiti. Kada govorimo o ljudskim potrebama, možemo ih podijeliti zapravo u dvije kategorije. One fiziološke, odnosno potrebe za preživljavanjem, i one psihološke. Potreba za preživljavanjem predstavlja osnovnu, odnosno temeljnu ljudsku potrebu. Kako bismo preživjeli, rasli, razvijali se, potrebni su nam voda, hrana, zrak, svjetlo, san, odmor, mjesto za život i sl. Dakle, ove fiziološke potrebe, odnosno potreba za preživljavanjem, nužna nam je kako bismo uopće mogli doći do zadovoljavanja ovih ostalih psiholoških potreba. Psihološke potrebe pomažu nam da budemo sretni, zadovoljni, osnaženi, ispunjeni i samopouzdani i da dostižemo svoje ciljeve, razvijamo se u zrele i odgovorne ljude. Među psihološke potrebe, prije svega, zapravo negdje ubrajamo potrebu za ljubavlju i pripadanjem. Kad govorimo o potrebi za ljubavlju i pripadanjem, nju zadovoljavamo, odnosno ostvarujemo kroz bliske odnose s obitelji, prijateljima, partnerima, kontakte s drugim ljudima, bilo da je riječ o školskim poznanicima ili slično. Ovaj osjećaj pripadnosti i voljenosti pogotovo nam predstavlja važan čimbenik u svakodnevnom funkcioniranju, a pogotovo kada je riječ o teškim trenucima i životnim nedaćama. Sljedeća psihološka potreba je potreba, dakle, za slobodom. Kad govorimo o potrebi za slobodom, ona uključuje mogućnost da činimo nekakve vlastite izbore, samostalno donosimo odluke, preuzimamo odgovornost za vlastita ponašanja, odluke i sl. Sljedeća potreba je potreba za moći i uvažavanjem. Iako ovako zvuči možda malo čudno, dakle da imamo potrebu za moći, ovu moć zapravo vežemo uz zadovoljavanje, odnosno ostvarivanje vlastitih nekakvih očekivanja od samih sebe. Pa, na primjer, tu možemo govoriti o zadovoljavanju vezano uz vlastita ostvarenja u školi, kao što su cijenjenost od strane nastavnika, dobre ocjene ili pak dobre rezultate u aktivnostima kojima se bavimo, novi znanja i vještine, učenje, realizirane ciljeve i brojne druge. Dakle, kada govorimo o potrebi za moći i uvažavanjem, zapravo se odnosi na zadovoljavanje onog dijela da drugi prepoznaju naš nekakav trud, angažman i dakle da uvažavaju ono što mi znamo ili jesmo. Posljednja psihološka potreba odnosi se na potrebu za zabavom. Svi znamo da pogotovo u adolescentskoj dobi zabava nam je vrlo bitna u svakodnevnom funkcioniranju, dakle da se družimo s prijateljima, da izlazimo i sl. Ova potreba odnosi se na to da su nam smijeh, zabava, veselje, ali isto tako i učenje, fizička aktivnost i nekakve promjene u svakodnevnom životu, dakle da nije cijelo vrijeme nekakva rutina, potrebne kako bismo uživali u svakom trenutku i kako bismo bili ostvareni. Sve ove potrebe možemo zadovoljavati i u realnom i u virtualnom okruženju. I zato nam je važno, dakle, da ne smijemo zaboraviti na balans između ta dva svijeta, odnosno da ne zadovoljavamo neke potrebe isključivo u virtualnom okruženju, već da imamo, dakle, nekakav balans i u realnom i u virtualnom okruženju. I naravno, sada nam se nameće logično pitanje kako biti u ravnoteži između virtualnog i realnog svijeta. Prije svega, dakle, bitno je promisliti o navikama i motivaciji za korištenje interneta općenito, ali i društvenim mrežama. Dakle, da promislimo koristimo li ga zato da se zabavimo ili ga koristimo zato da izbjegnemo dosadu. Nakon toga, zapravo, trebamo promisliti i pokušati prepoznati koje su to psihološke potrebe koje zadovoljavamo svojim aktivnostima u virtualnom okruženju.
Sljedeći korak je da probamo pronaći alternativu, odnosno na koji način bi se navedene potrebe mogle zadovoljiti u realnom okruženju. Primjerice, ako koristimo društvene mreže kako bismo se ponovno povezali s nekim našim prijateljima, kako bismo komunicirali s njima ili slično, kao nekakva alternativa tome može biti da ih pozovemo na druženje uživo, da odemo na piće, da odemo u kino, da odemo pogledati utakmicu ili slično. Dakle, pokušati razmisliti o tome zbog čega koristimo društvene mreže prije svega, ali i internet općenito, i da onda pokušamo naći neku alternativu u realnom okruženju. Ako nam je dosadno, na primjer, i idemo na internet pročitati neke informacije, možda bi bilo dobro da razmislimo da možda u realnom okruženju uzmemo knjigu, uzmemo nekakav časopis, novine ili slično i da malo odmorimo oči od ekrana i zapravo pokušamo tu potrebu zadovoljiti u realnom okruženju. Sljedeća stvar koju trebamo voditi računa je o svom ponašanju u virtualnom okruženju. Ponašajte se na onaj način na koji bi htjeli da se drugi ponašaju prema vama. Dakle, osim cijelog niza nekakvih problema u ovom psihološkom zapravo, odnosno mentalnom zdravlju kada je riječ o pretjeranom korištenju interneta, njegovo korištenje sa sobom donosi i čitav niz nekih rizičnih ponašanja koji se mogu dogoditi u virtualnom okruženju. Kao što je, na primjer, dakle, izbacivanje prijatelja iz grupe, pisanje nekakvih lažnih komentara i slično na internetu, pisanje uvreda koje uopće nisu zapravo istinite prema onoj osobi kojoj su namijenjene. Dakle, to je čitav niz nekakvih ponašanja koje nazivamo cyberbullyingom, koji se onda mogu događati u virtualnom okruženju. Zato, dakle, neovisno o tome što možda nam internet pruža i veću anonimnost, indirektan kontakt i slično, dakle, ponašajte se u online okruženju na isti način na koji biste se vi ponašali u realnom okruženju, ali i na onaj način na koji želite da se i drugi ponašaju prema vama. I također, ravnomjerno vodite brigu o svojem cjelokupnom zdravlju, dakle i mentalnom i tjelesnom. Svi smo mi sada, pogotovo u posljednje 2 godine od kada je pandemija koronavirusa prisutna, dakle puno smo više da pred kompjuterima provodimo vrijeme sjedeći, dakle bez nekakve konkretnije fizičke aktivnosti, ali ona nam je vrlo bitna, dakle i o održavanju i našeg mentalnog, ali i ovog tjelesnog zdravlja. I za kraj željela bih vam reći jednu poruku da zapravo uravnoteženim zadovoljavanjem naših potreba, dakle i u realnom i u virtualnom okruženju, osobno odgovornim ponašanjem u virtualnom okruženju i brigom o cjelokupnom zdravlju, ponovno i mentalnom, ali i tjelesnom, doprinosimo većem zadovoljstvu vlastitim životom. Ako si neke potrebe zadovoljavamo isključivo u virtualnom okruženju, dakle ne kažemo da je to loše, ali ako ih zadovoljavamo isključivo u virtualnom okruženju, može doći do nekakvih nedostataka, odnosno da će nam nešto nedostajati onda u ovom realnom okruženju i nećemo biti zadovoljni, nećemo biti ispunjeni. Tako da generalno vodite cijelo vrijeme računa o onom nekakvom balansu, odnosno ravnoteži između realnog i virtualnog okruženja. Budite odgovorni, odnosno odgovorno se ponašajte u realnom, ali i u virtualnom okruženju i brinite se o vašem cjelokupnom zdravlju, jer time zapravo doprinosimo većem zadovoljstvu vlastitim životom, ali i doprinosimo većoj kvaliteti naših života. Hvala vam na slušanju još jedne ove video lekcije. Cijelo vrijeme vam želim ostaviti poruku da zapravo vodite brigu o sebi i o drugima i u realnom i u virtualnom okruženju i zapravo u tom kontekstu bit ćemo svi zapravo puno zadovoljniji i vodit ćemo puno kvalitetnije života. Pozdrav!